Ka te tiwi, kaore he tūranga motu hake o te Māori I roto I tēnei whenua. Koe rā tā te tūmuaki Hall o ACT, a rā tā Don Brash. Hei tāna I nā pō, ia e tū mā takitahi ana kia hone harawira. Koe rā hoki tētahi o ngā kaupapa, ka whakatairangati ake e ia I tēnei tau pōti. Nā whai anō I whakahiato ake ai a Jasmine Pearson I ngā whakaaro o te iwi Māori ki taua kōrero ana I te rānei. Do you believe that Māori have a special place in this country? No. Kei mahue ia koe, anei anō. Do you believe that Māori have a special place in this country? No. Kei te whakai te tūmuaki o ACT, ko ngai Māori te iwi tuatahi ki Aotearoa. Engari ka mutu I kona. Kua hoha ngā kaitōranga pū Māori. I realised that was Don Brash's attitude, and he's in for a few bumps if he's going to carry that attitude on. Ko te iwi Māori, he iwi take, he iwi motuhake. O tira I raro I te triti o Waitangi kei te tūtahi me ona tuakana, tu ngāne tuahine Pākehā tau iwi noki. Ono tā Don Brash he whakahahani, he kimi pōti. I puta mātau I runga I ngā huarahi o te whanganui ātara. I rongohia hoki I reira te pukuriri o ngā kaipōti. It's shocking, eh? You know, to say something like that is pretty racist, and yeah, it's just shocking. I hate it. He needs to go into exile. He's a bigot. You can expect that. He pēnei ana te kōrero tangata nei, he kūpapa, he ka ki whero, you know. So, ua hoa ana te taringa ki te whakarongo ki wēnei tū momo kōrero. Kei te pēhea ngā whakaaro o te Pirimia. The indigenous population of New Zealand, they were the signatories to the treaty with the Crown, and I think in that regard, of course they have a special place in New Zealand because of the fact that they were the first people in New Zealand. Nō reira kaurea John Key I te tautoko I ngā whakaaro o Don Brash. Hioi, he pai noi ho mana ki te mahi I tōna taha. Jasmine Pearson, Te Karere.